Ako iskopate nešto iz pijeska, zadržavate to da se takmičimo u ekstremnom kopanju. Ispod ovog pijeska nalazi se hrpa skupih predmeta koje ćemo iskopati koristeći nasumične alate. Najbrži kopač pobjeđuje, a gubitnik biva kažnjen. Hej momci, Ivan je ovdje, dobrodošli u pustinju. Spremni smo za početak. U redu, u prvom krugu ćemo kopati za ifone u ovoj pješčanoj oblasti. U redu, Stane, baš na vrijeme. Dakle, ko prvi iskopa ifone, može ga zadržati. Ili bismo ih mogli preprodati na Radi šta hoćeš, ali ja zadržavam drugi ifone samo za svoje pozive. Nemamo pojma gdje su ifone zakopani, ali alati će odlučiti sve. Alati? Koji alati? Alati koje ćemo nasumično izabrati iz ovih stijela ovdje i oni će nam pomoći da iskopamo naše predmete. U redu, molim te da bude lopata, molim te da bude lopata. To je zvono. Ovo je podsjetnik da biste trebali pretplatiti se i zazvoniti zvono da ne propustite nijedan naš novi video. Sada za stvarne alate, molim te daj mi nešto dobro poput lopate. 1, 9. Molim te daj mi najjače, najveće. Šta? Znam da sam tražio lopatu, ali ne ovakvu lopatu. Ovo je tako malo. Kako će iskopati ifone s tim? U redu, tvoj je red, Stenu. Nadam se da ću dobiti nešto dobro. Broj 1, 8. Prilično bliski brojevi. Stvarno, ne vidim neku prednost ovdje. Počnimo kopati. Ako mislite da imam prednost, lajkujte ovaj video jer imam 2 laka. Stanley ima samo 1. Nema šanse da pobjedi. U redu, počnimo kopati. 3, 2, 1, kreni. Gdje bi moglo biti? Možda u uglovima? Momci, slijedit ću strategiju prolaska kroz svaki ugao. Mislim da je to strategija. Osjećam to, bit će ovdje dolje. Are you sure about that? U redu, momci, nisam ovdje ništa našao, pa idem u drugi ugao. Mislim da imam puno bolje alate od Stanleya, definitivno ću ovo pobijediti. Stane, je li ovo tvoja strategija? Kopanje na jednom mjestu, ozbiljno. Iskopat ću cijelo mjesto. U redu, kopaj šta moraš da radiš. Momci, gubim previše vremena na ovu jednu ruku. Moram kopati negdje drugo. Ko je to tamo stavio? Pokušaj ovdje. Čekaj, mislim da nešto vidim. Šta je ovo? Zašto je ovdje igračka u pustinji? Zafrkavaš li me? Ne, nisam ja. Pa, mogu li je barem zadržati? Da, naravno. Zašto je tako sretan? Zbog labubu igračke. Čekaj, jesam li pobjedio? Ne, moraš pronaći ifon. U redu, momci, našao sam novi trik kako da kopam brže kao buldožer. Moram pronaći ovaj ifone jer moram pobjediti. Nije ovdje. Gdje je? Ivan ga je promašio. Pobjedio sam. Ivane. Šta? Pobjedio sam. Bio sam upravo ovdje, nije bilo tamo. Da si bio dobar kopač kao ja, pronašao bi ga. Ne mogu da vjerujem. Selfie. Pobjedio si samo zbog svoje lopate, to je to i sreće. I konačno mogu reći zbogom ovom beskorisnom sveću. Ljubavi moja, nedostajat ćeš mi. Prestani, Stane, hajde. Nemoj biti tako dramatičan, Stane, imaš labubu i ifone. Vrijeme je za kopanje. Dobijamo nove alate. U redu, vrijeme je za drugi krug. Za ovaj krug ćemo iskopati Nintendo Switch 2. Najnoviji. Ja idem prvi. Broj 7. Pogledajmo šta je to. O moj Bože, ovo je tako dobro. Detektor metala plus lopata. Ovo je kao profesionalna lopata. Provjerimo da li radi. Nema šanse. Dobro, ako ne dobijem kopač ili nešto, odustajem. Dobro, vrijeme je da izaberem broj. 2, 4, to mora biti nešto dobro, zar ne? It was at this moment that he knew he f***ed up. Viljuške, sretno, Stane. Stane, šta radiš? Ne, ja sam Olveri. Ili ljenjivac iz ledenog doba jer ćeš kopati tako sporo. Sačekaj malo, neću kopati viljuškama. To je tvoj problem. Imam tako dobru ideju. Ivane, zašto se ne bismo zamijenili? Smiješna šala, igramo po pravilima, po brojevima, dakle idemo, počnimo. U redu na 3, 1, 2, 3, kreni. Polako i postojano pobjeđujem u trci. Ovo je tako loše. Bolje da koristim nogu. Ej, kamermane, mislim da sam nešto našao. Hajde da kopamo. Ovo je samo neka narukvica koju je neko izgubio. Ovo nije Nintendo Switch, moramo nastaviti kopati. Stanley ne napreduje. Ovo je tako besmisleno. Nikada neću pobijediti. Možda bi bilo malo bolje da imaš kaši. Mogu odmah da odustanem. Momci. Da, ovo je također nečiji nakit, nečija ogrlica.
Zadržat ću ga kao mali poklon. Ali ipak nije Nintendo. Dakle, ljudi, pošto imam 4 viljuške, sakriću jednu, a Ivan će trošiti više vremena pokušavajući da je pronađe svojim metalnim detektorom. Ivane, jesi li već provjerio ovdje? Spreman? Ljudi, imam novu strategiju. Pošto su ove viljuške tako spore, pronaći ću je mnogo brže. Samo ću zabiti u pijesak, nadam se da ću pogoditi kutiju i onda je pronaći. Hajde, Stanley je rekao da je negdje ovdje. Nintendo Switch, dolazim. Stan, jedna od tvojih glupih šala, uzmi ovo nazad. Pronašao sam Nintendo. Samo vidjeti. U redu, ovo je dobro. Šta je to bilo, Stane? Zašto vičeš? Ništa, ne govori nikom. Ne mogu dopustiti da Stanley ima taj Nintendo. Zvoni, pronašao sam ga. Još jedna narukvica, ozbiljno. Samo ću ga vratiti. Čekaj sekundu, donesi mi lopatu. Stanley, to je Nintendo. Da. Šta? Nemaš šanse. Ova narukvica nije bila beskorisna nakon svega, možeš je zadržati. Rekao sam ti da je ovo nepošteno, kako sam trebao pronaći to s viljuškama. Nintendo. Ne mogu ga raspakovati kad sam kod kuće. Vrijeme je za sljedeću rundu. Stan, kako bi bilo da biramo brojeve jedno za drugo? To je tako dobra ideja. Izaberi jedan za mene. Biram 5-0. U redu, sada je vrijeme za tvoj predmet. Broj 2-0. Dakle, šta Ivan dobija? Kišobran. Šta trebam uraditi s kišobranom? U redu, Stan. Sada šta si dobio? Šta ću raditi s kacigom? Mislim, nije najbolje na svijetu kopati s kacigom, ali je bolje od kišobrana. Pogledaj ovo. Sve je bolje od kišobrana u pustinji. Čekaj, šta je to? Je li to za mene? Imam pravi dogovor, imam cijeli bager. U redu, ljudi, mislim, pogledajte, ja sam kao Mar Poppins, a ovaj momak ima cijeli bager. Ovo izgleda kao veoma brutalan setup. Hej, zabavi se sa svojim kišobranom, Ivane. Zabavi se s bagerom, nećeš ga pronaći. Tako ću pobijediti u ovoj rundi. Počinjemo za 3, 2, 1, idemo. Ljudi, inače, u ovoj rundi tražimo FIFA svjetski kup. Idemo. Ljudi, mislim, nema ništa s ovim kišobranom, pa ću ga samo vratiti u njegov izvorni oblik i možda će ovo bolje raditi. Ljudi, nema šanse da ne pobjedim u ovoj rundi. Mislim da ću iskopati 1 ili 2 gomile više i onda ću se preseliti na sljedeće mjesto. Mislim da želim pretražiti tamo. Dobro, samo ću malo prekopati pijesak. Ljudi, ovo mora biti najbrži alat ikada. Umoran sam od ovog kišobrana. Tako sam sretan što sam dobio taj broj. Pa, Ivan ga je izabrao za mene. Kladim se da sada stvarno žali što smo birali jednu. Ovo je bolje od metalnog detektora. Ovo je toliko bolje. Ne. Još 3:0 sekundi. Ivan će izgubiti. Slomio je svoj alat. Upravo kao što sam vam rekao, pobjedit ću. Pogledajte to, čak mi ne treba bager. Koristit ću svoju kacigu. Pobjedio sam. Ivane, nemoj previše plakati, čovječe. Stvarno želim taj svjetski kup. Zaboravio sam spomenuti da u svakoj rundi postoje 2 ista predmeta koja kopaju u pijesku. Dakle, pokušat ću ga pronaći golim rukama. To su pravila. Ivane, znaš da ga ne možeš zadržati. Nikad nećeš biti dobar kao ja. Čekaj, minut. To je svjetski kup. Pronašao sam jedan za sebe. Stan, šta ako zadržim pehar, ali ti možeš zadržati bodove? Ne, to su pravila. Zadržat ću svoj trofej i svoj bod. I znaš šta, možda zadržim i taj trofej 2 svjetska kupa. U redu, možeš ga zadržati, momci. Ostanite s nama do kraja da gledate kako uništavam Stanleya u sljedećim rundama. U redu, momci. Dakle, trenutno je 2-1 u Stanleyevu korist. Uskoro će biti 3-1. Nema šanse. Izaberimo naše alate za sljedeću rundu. Imam 5. I uzet ću broj 4-2. U redu, hajde da vidimo šta su oni. Daska za surfanje, kako treba kopati s daskom za surfanje. Mislim da je ovo još gore od kišobrana. Bar pijesak može ići na vrh. Pogledaj moju, pijesak samo pada kroz moju. Zapravo, Stane, imam sjajnu ideju. Mislim da ću pobijediti. Čekaj, 1 minut. Hajde,
Očekivao sam zabavnu vožnju. Ovo stvarno ne radi. Hej, jesi li se zabavljao surfajući? Puno zabave, bilo je sjajno, samo se vratimo kopanju. U redu, vrijeme je za 4. rundu. Ivane, šta tražimo u ovoj rundi? U ovoj rundi tražimo 2 iPada. iPad, šta? Već imam novi iPhone, želim novi iPad također. U redu, možemo početi za 3, 2, 1. Čekaj malo, kako da zapravo kopam sa teniskim reketom? Samo prolazi kroz njega, pa mislim, Ivan ne radi mnogo bolje, samo ga pogledaj. Znaš šta, meni ide sasvim dobro. Ne mogu ništa pronaći s ovim teniskim reketom, ali imam neki osjećaj u stomaku. Negdje u ovoj oblasti ima kutija, ne znam kakva kutija, ali jednostavno imam osjećaj. Gdje je ovaj iPad? Mislim da sam nešto našao, dakle to je kutija, čekaj šta? Ivane, koliko je velik ovaj iPad? Je li kao 3, ali? Ne, trebao bi biti normalan. To je stvarno otmjena kutija za iPad. Ovo definitivno nije normalno, Ivane, o moj Bože. Našao sam škrinju s blagom. Ivane, nećeš vjerovati ovome. Upravo sam našao blago. Nema šanse, pogledaj ovo, ima čips, soda, ima neka vrsta pića. Ima ih mnogogo. Brate, uzmi. To je tvoje blago, možeš ga zadržati. Hvala ti. Tako, ljubazno. Imaj na umu, Stane, još uvijek moraš pronaći iPad. Da, probat ću. Moram probati ovu sodu. Miriše mi okej. Kao da je stara 100 godina ili nešto slično. Hajde. Moram probati i ove čips. Ne mirišu previše loše, bolje nego piće. Možda su malo truli, ali su lijepo slani, malo ukusa. Da, možda je to samo začin koji su radili prije 100 godina. Baš mi se sviđa. Našao sam iPad, da. Stane. Šta ne, čekaj, šta ne? To nije fair, čekaj. Daj da vidim to. Ne, ovo je sada moje. Čekaj, kako je s ovim? Šta misliš da uzmeš sav čips i sodu staru 1.000.000 godina i daš mi potpuno novi iPad? Lijepa šala, druže, sada je rezultat 2:2. Sve je to tvoja krivica, rekao si mi da jedem hranu. Upravljaj svojim vremenom. Da, samo ću pokušati. Sljedeća runda odlučuje sve. Izgleda da moram pobijediti. Mogu li dobiti pomoć? U redu, momci, ovo je posljednja runda. Rezultat je 2:2. Ako pobjedi u ovoj rundi, zadržava sve stvari iz ovog videa do sada. Pobjednik uzima sve. Da, ali gubitnik će se suočiti sa strašnom kaznom koju ćete vidjeti kasnije u videu. Pa ajde već da izaberemo brojeve. U redu, brate, idemo. Dobil sam broj 1-6. Šta? Kašičica. Ovo ne može biti. Ovo je posljednja runda i ja dobijem ovo. Dobio sam viljuške, ali barem možeš zaista pokupiti pjesak. Idi, izaberi svoj broj. Mislim, ne može biti gore od kašičice, zar ne? Imam 1-8. To je još gore od kašičice. Imam ruke Barbije. Kako može biti gore od kašičice? Ne, daj mi da ponovno bacim. Ne, nema ponovnog bacanja, ovo je posljednja runda i ja ću pobijediti. Oh, Stane, zaboravio sam spomenuti, u ovoj rundi tražimo zlatne poluge. Šta, zlatne poluge? Mogu kupiti sve iPade na svijetu, sve čipse na svijetu. Da. Idemo. 3, 2, 1, kreni. Kreni. Ide? Barbije, ruke su tako loše. Ej, Lara, koristi svoje ruke. Da pa, Stane, moram smisliti nešto. O moj Bože. Našao sam, tako da momci, kupit ću sve čipse na svijetu, sve iPade na svijetu. Mogu zadržati sve ostalo također, imam iPad, iPhone, Ivane, ti si kažnjen. O, lijepa kašika. U redu, momci, hajde da se teleportujemo u zonu kazne. U redu, vrijeme je za kaznu. Dobrodošli u naš luksuzni spa bazen. Ivane. U redu, evo me. Oh ne, Stane, ovo izgleda strašno. Šta misliš da ti dam sve moje stvari i ne radim kaznu, molim te? Nope. Ivane, znaš da tako ne ide. Čovječe, moraš uživati. Uđi u vodu, to nije dovoljno. To je samo pijesak. Oh, tako je hladno također. Kako je tvoj spa bazen? Izgleda tako čudno. Luksus, zar ne? Ovo nije pravi pijesak. Šta je ovo crno? Ovo su samo komadići prljavštine. To je ljekovita blatna kuka. Mislim da nisi bio dovoljno u bazenu. Mislim da bi trebao zaroniti. Ne, Stane, nema šanse da zaronim glavu. Ako želiš, mogu ići dublje, znaš. Jesi li sada sretan? Ili možda stavi malo na svoje lice. Fuj, ne. Žuto je kao, ne znam. Ivane, ako to ne želiš uraditi sam, pretpostavljam da ću ja to morati uraditi. Ne.
dare you? Dođi, ovam. Ne zaboravite lajkati i pretplatiti se.